Play pi baro, ipinang sabhay pi sa kayit kami, ba't kikubor baman kasi. Kiriyo rang ba, lembat git kot ke executive committee ke dorbar shnong yam, kile mi pai ba nakabenta ban penpawi ke jing persya, alor ki kamle don bor, da uba twinkle bo pang uba day urang ba shnong ke shnong yam. Ling ba katay ke jing alang kitay kiriyo rang ba, bagit kot ke executive member ke shnong yam, kila shimya karay bandawa na ka office usim kahima meliem, bat right mau bu usim ship, bagi day ban shimkia bat ban penbet noi katay ka kam hapo artayo, lem kumta ki rio rang ba, lem bat ki pat ba jong katay ka shnong, kin sayat laka jong kalinti, bat ban le ka badon kam baro. Haba cringe kilat patay kubor ba Samuel Marwin, secretary ka shnong yam, ulaong, baka nong rim kabla pelong ki rio rang ba, bat kidkot ka executive committee, ka dorbar shnong yam, bakin yami pat ba, kaday, halor kinong rim bau ba twinkle bu pang, ula tray marway bat klem da buram shu ikipai ba ka shnong, bat ru idkot ka executive committee. Bala ajing bet ingi bat pelong ya kena kajing alang andrei hadin kajing lek kajing keren jong irong basno nak ikadau mtip IDC la pesenge dan lagi yo ajing tip andal adir por lagi ban se ba ni kamyo su ban mtip ikipat ba halai umla sai mestep kipat ba kelawan bat umta kasi kemut te ni layo ban ni ban se ni haban penya ya kena ka jing alang kajongi amar ba kipat ba kele poi amar haka singi bamnen ni kamyo su ban mtip ya ikipat ba nomor bakla long slem palat por te hade ka jinga lang mentasngi habal yashim dakwi kasur dakwi kalti rekap kipat ba ngilapan pau ruk kipat ba ka jingle don bo jong orang basno jongi ba tinggal bu phang bodi rong basno yak snong nyam jongi iki kam jingle don bo ka jong ka jitrei jong ugi balong marwe kum kawai benta ka jing aino si ba ka jing kran to met iki isi member ka jing bamburam iki isi member ne kipat ba teng haba kipat ba ki wan ban wadi ka kam kubet haba ki wan ban pan ka sertifikat tentang umai tentang utlia ada kemudian kemtai kibuan ki ba ule namla banjar ulang ne handai ke jipun rekam baklai sno kali ka bakongsan ka wei hakaba ula le ikam simat jong u rekam wi samla jok ne snong te da panma handi da kisang phalang ki khot ya u ban pensai jinala dawa yu bakun panma handai panma man da sti jok snong dal katar het jok snong da kasil kasan kum rong basnong kabolong ba penpau ba kumut ngiru ki isi membar kumut ki dekhot jong ki ngok kam snong ngila ngidon bentalang hakata ka jingle jong u hadai kat ba ngim te e na sedian ka jingle jong u te ma kata tasngi ngila sim ya kara dekat pat ba da ka wi kasur bangila poisi usim ru bangin ya kran kat ba usim umpusi pat ki menteri ru ngim i baka poisi ru bangila ya dakalenti naru usim kahima yang tanya poisi usim ka hima yang Ruk SIM rat, bat ipoi tertes SIM jong kahima. Halai suki penban ka long ke bakalan. Te nomor kata menta kasngi da kawi kasul ngila IT bejo pat ba ban rai, bat upat ba lasim da kawi karai ban ai bet tangka ban ai por SIM ban khot no ya ka jingalang bat na tahapo ka sito yo. Artayo. Hakpo ka artayo ba pat ba kila ai por ba ude ban SIM kya ban khot no ya ka jingalang hapo artayo. Nga kumnok snong kumuri pat ba bangai don batalang kam snong kam thau dengan lap sibun iki bau ni rumah snong le sibun iki kam ke ba kami ha bat ni nok snong kumala keren menen bubun tapi jingle don bor la le don bor lang ya ka kejupnya ka eksekutif komiti boram kam tam jingi ru komiti nok snong umju boram don la ka jong kejing sunghe sumeng tengaru masuk awat ngadi beliau ba kumprang senang hi ngadi beliau ba ya ju ya jan ba ya dei betul dari kiton bentar ba guru umjuk borom bat umjuk priang ba ni ajumut nam ta kabit kabiang box nok thar dan nakalian tengaru ngas ngo bentong ba perem jur ya kejingle don bor jingle he jong ni rumah senang jingi ni teng dawa jur nak diskusil oh nak hima melim nak raj mubu sip bakin simkia ya kanikam habai de senang jongi hang ni bakim dei ban hindo thalai ya ka jingdan kam jongi kum kinak senang ni kwa ya sok san kwa ya kabit kabiang kwa ya bet ya nanti apa senang tang kini